Zasha, kunjani la? Ubuzwe mina umsolo ongenacala njengomsakazi ongathathi ihlangothi kodwa nsuku siselokhu bembeka amabala bethu umsakazi ocheme nomculo mesithi siyabuza imuphi lo mculo esicheme nayo. Bafike bamkhombe ngapha east baphinde bamkhombe ngapha west. Baphinde bamkhombe ngapha east baphinde bamkhombe ngapha west. Namhlanje impendulo sikayithole ingakho sabuza sithi imuphi lo msakazi esicheme naye kule channel. Lezo ndaba kakuzona ezethu embukele ezakho zafika nawuyele ngaphesheya komfula ethina ingapha. Kodwa ke asikho lapho namhlanje lesikhona sila indabeni ehamba phambili neshisa lapha endemeni kaMaskandi ngoba lishoni lingenazo indaba zalusuku nosuku ziyakhala njengoba namhlanje ke ngempela siphethe zona indaba ezishisayo umbukele Osgad'Okwenzekayo Media production. Ngicela ukubonga wonke ama subscribers lasithathe sila phansi asikhuphula njengamanje sikwelenyoni futhi namanje sisaqhubeka siya phambili siyovunjwa ulwandle. Mawuthona ubunga subscribe cha useleke wena futhi usele njengesele kuyokusiza usubscribe kufana nezinye izingane uqhubeke uyisithekile unethezeke nyana nathi lomkhombi bokunethezeka sinqolobane egcwele ikhwebu uzokhuluphala usuthe uthi mpu uma ngabe uhleli nathi kule channel Osgad'Okwenzekayo Media production. Namhlanje ke indaba sikuphathele yona inkulu njengoba ubona isihloko sisho nje kunjalo ke yithi lo msakazo okuthiwa uchimile yimi lo msakazi ozoveza imfihlo ivoti sizoveza ukuthi nathi sivotela abantu lapha endabeni enkulu njengoba uKhozi FM liqhathile nangempela ke usuqalile umshikashika njoba uphakathi nje futhi sesiya ekupheleni kwawo umjaho lapho khona kushiyana ngevoti kubacule sifisa ukuthi bayosimela kwi-top 10 yezingoma ezizohlonyisa unyaka lapho uKhozi FM. Babili ke abaculi nje manje esinabo lapha kuMaskandi esitshengisa ukuthi sifisa bayosimela ukhuza nendlamlenze umfuka Mpongose umthande emgcomilisha umfuka Manxele. Okubuhlungu ke ukuthi ipolitiki yalapha kuMaskandi namhlanje isasekhona siyadonsisana abakhuzana abalandeli badonsa babhekale abamthandeni abalandeli badonsa babhekele bengakuhle kuba simi nje ngeartist elilodwa noma ngomculo oyedwa esiphushayo ukuthi angene kanjani kwi-top 10 masengenile ke sivotele yena sonke futhi ukuthi ngempela shaye wonke ama-genres ukuze igama likaMaskandi lizoya phambili. Kodwa ngendlela kwenzeka ngayo sibona noMaskandi ungase usalele emumva ngenxa yokuthi siyadonsisana ivoti lihlukene phana nendawo hleze ngasibe khona igenre esishayayo ngoba bona mhlawumbe bazokwenza lokho okufiswa yithini bafana bakithi. Kodwa ke ngale kokuthini isiyenzekile angena amanzi endlini nathi kumele bafana bakithi sivote njengoba sigqugquzela ukuthi abantu ngempela bavotele amaqhawe abo abafisa ukuthi angene laphana kwi-top 10 nathi sovotela ke loyo esifisa ukuthi simbone engena kwi-top 10 ukuthi ubani na asihlangene lapha kwivote. Ungakukhohlwa ukuthi usubscribe njengoba usabukele sekunjalo siziyakhala. Hawu savota eshe kwi-top 10 hawu yey savota hawu kwi-top 10 hawu yey savota hawu kwi-top 10 hawu yey savota hawu kwi-top 10 hawu savota hawu nje kwi-top 10 hawu yey savota hawu kwi-top 10 hawu yey savota hawu kwi-top 10 hawu yey savota hawu kwi-top 10 hawu yey savota kwi-top 10 house sabuya futhi bala man one lapha two la house nje three kanje four kanje house nje five kanje siyasivotile siyavota siyaqhubeka simele siyawushintsha ke manje umdlalo siyavota ngithi sivotele ingoma esifisa ukuthi isweze lapho ku-2023 sisa ku-24 siyaphinda futhi sithi eshe house siyawushintsha ke manje ukukhuluma house kunjani nako nje sheshe umdlalo ayizwa leyo nto buka phela hope bandapha thula siphinde sithi three house four house five house sesiwaphonsile ke thina amavota u10 sesiwaphonsile amavota u10 njengoba ubona lapha escreenini. Wena ngabe wenze kanjani? Singakujabulela ukuthi nawe usitshele ukuthi ngabe uvote kanjani wena lapho kwi-comment section ukuthi ngabe wena uhamba naziphi na
Kunjalo ke bafana bakithi njengoba ngishilo ukuthi kodwa besifisa ukuthi simelwe yiciko elilodwa lapha kodwa ke akwenzeka intando ethu kwenzeka intando yabalandeli nentando yamaqhawe. Ingakho nathi sisivute ngokuhlukanisa savutela wonke umculi labo abahamba phambili kuyibona sifisa ukuthi bayosimela. Nakho ke ama-SMS ngempela ayaphendula ukubona ukuthi ama-SMS ahambile njengoba ubona nje. Siyabonga ngokungenelela lo mncintiswano. Lalela uKhozi FM ukuze uzwe ukuthi nguwe yini owinile. Kunjalo ke kambe ke nomlandeli usemathubeni ukuthi awini ahlomule lapha imali engango-50,000. Bafana bakithi siyathemba ukuthi ngempela omunye wamabhenca ozowina le imali engaka. Singakujabulela ukuthi ufuna masuwinile usifonele usitshele ukuthi cha uwena owinile, sikuthathe sikubeke lana sik-interview ukuthi ngabe uvote kanjani na, wavota ngamalini na, untshontshe imbuzi ezingaki ukuze noma udayise izimbuzi ezingaki ukuze uvote. Bafana bakithi siphinde hlangane amanye amavidiyo alandelayo.